Anya laki din! Day, narabyan ka matsi ka bakla. Ha? Ay, una na. Nag-overtime kami ang nagpuro si Tibunga ti Kamatis. Amulan ni Uncle Pedro ibangkag na. Ay, nagsaya atin ngayon no kasta. Dakkel mo't at itangdan nyo kan kwa tagub overtime kayo pa'y gayam. Manong ay titangdan nyo iti agmalam. Ha? Ay, kwa. Basit lang nana. 600 ti agmalam plus 150 abayat ti overtime mi. Tapno malpas lang ti panagpuros. Isa 750 amin Nay, dakkel mo't gayam. Basit lang nana. Umanay nga igatang iti abasto dagiti kakaanak ang agis eskwela. No, makitangdan ko mamot ti manugang ko. Ay, nasaya at kuma. Ha? Nagsadot to mo, ti salit nga asawa ti anak ko. At dalatan iya unag ti balaydang agmalmalam. Anya? Ti amo na laang nga aramidan, kat agpadakkel iti mabagbagay. Hay, anya lakit din. Ay, sana all, nana, agpadakon. Si kakit di may, kasanumit anay baga nagsadot ti manugang mo. Kat, nagsadot mo at talaga. Ay, apo, nagado nga men, ti mabalin nga armon ti anak ko ide. No, apay pala nga men aday ya berta ti kayat na. Anya! Nagsadot kunak tumaut. Sakpayan ti masiksikuran na mangkitkita kan kwa na nga dalatan iya unag ti balay da iti agmalmalam. Ay, salit. Mapalpalabas ko may titibinigat na mapanay tultulod ti apo ko medyo pagadalan. Wow, nagitultulod. Angam no, kalpasan na kumati pa nangitulod na. Mabalin mo't amapan makitang dan akas kini bakla. Sa dino ay at ipakitang tangdanan ni Baklay ta. Kat no makitang tangdan nagpuros itimulan ni Pedro Akamatis ijibang kagda. Nagdakkel ti tangdan na si ka. 750 iti agmalam ko naman. Nagdakil nga ron ta. Nagdakkel kunak tumaut. Kaslakas to'y ni kadakkel. Iso ano makitang dan kumamot ti manugang ko, ay nasaya at kuma. Ngam, kasta unay mo't asadot na. Ay, yan niya laki din. Ay na, uray si ka, imbaga na kan kati kasta, mare? Katuan. Nagsadot ka kano manuga. Ay, makapasan na ay. Ngam ala, wanan man. Nagsadot na nagsadot. Basta amok iti bagik, amino minuto kat adamot araramidak. Katuan. At papikto ka din iti daya abakat. Amumutin to ugali ni katugangam. Nagala sipod pa'y. Sa bagay matkit di ngam ala, bayan talata. Tano dumakkel to dagiti anak mi, tay saanan ang masapul ng itultulod kan sukunan iji pagadalan. Makitang danak to mo, tapno awan makunkunana. Di ka latabaybay ang daya abakat. Naganglem to malati pa'y na. Ay, una yan. Naimbag ko mga ron na ibaga namat. Nga isunti mangitulod ka dagiti anak mo iji pagadalan. Tapno makitang danak nga rod. Ngam saan mat? Awan mat. Adalahang di ta igid amapan makichistismis. Ay, nagala sa talaga ti ugali ti katugangam. Katugangan apulos ajak arapaapen. Never anya laki din. Amom lakay, nagalas at talaga ti ugali ti inam. Ha? Tapay manin ba kayo? Ay, agasam man, tamapanakmot gayam ichistismis ka dagiti kaaruba nagsalutak ka no. Ay, apo aya. Anya? Inal daw arumrumuharak amang itulod kon mang sukon iti anak ta iti pagadalan. No maitulod ko ida, agawid aktap no aglaba, agdalos kan agluto iti pangaldawam. Sa ita, kas jepay lang, ti mapan na ibagbaga? Anya laki din na ni nanang. Bayan, takasaritak tuman may papaniti day ta. Kasarita man, naimbag kumamad nagpresintang agitulod ka dagiti ubing, tapno makitang danak mat kuma, ngam saan mat. Napigsapay ti inam, ngam tila ang makichismis ti paglaingan na. Ha? Anya? Ay, pasensya ka, Noli. Ngam talaga ang marurodak iti inam. Nalabas mo't nanti mapanay bagbaga nagsadota. Makapangariat ko naktumat.
Apay mo't akas jay ti mapanyo ibagbaga kadagiti ka aruba. Ha? Anyat ibagbagam no lay. Amin na mapanyo ibagbaga iti karuba ang nagsadot ta asawak. Idandanon damot lang kenkwana. Anya? Nanang pangasiyuman. Sardengan nyo day tangar aramiden nyo. Saan mo't apod no day ta? Anya saan apod no nga ibagbagamat? Kita man dagiti kukumari ni Berta. Makitang tangdanda. Amo da atulungan ti asawa da. Gam ti asawa mo ngay kuma. Anya? Adalatan ni Jebalayaw nga agmalmalam. Tila ang agpadakkel iti mabagbagi ti amo na nga aramidan. Ay, ani halaki din. Nanang? Syakti inam. Isu arumbag lang nga syakti kanunungam. Saan kat ati asawa mapinidot mo lang ni tayong igin? Hay, salbag! Nakasarita ko ni Uncle Pedro, kumari. Kasta ka de. Kita niya nga iti kunanaking kamare. Ay, kat nagwan Ay no, nagsaya atin no kasta. Agkadwata nga rin ang makitangdan kenkwana inton bigat. Wan ako kumari, umayak man man. Kasanon nga dagiti anak yo. Apay, nagpresenta ka rin ni Katuga nga, mamangitulod ka dakwada iti pagadalan. Ay, patsyamot na dyan, kumari. Nilakay ko ti mangitulod kadakwada tawan trabaho na inton bigat. Ay, kunaklaki din no ni bakit minda ti mangitulod. Busy day dyan, mari. Busy, amapan makichismismis karagitipada na chismosa karoba. Bayamlatan mare. Tinapatag, amom iti bagim, asaan apod no, ti mapan na ibagbaga, nagsadot ka. Anyalaki din. Dadaol samot ti panunot ti inam noli. Ay, diyak mawatan ni Nanang. Uray kasano ti pan nakisarita kenkwana. Kat kasla saan na amawawatan ti maibagbaga. Kat, adakan ka day ta, ano kanunungam ti inam? Sa bagay, pudno mo timbaganakan ka. Isu ti inam. Isu arumbang lang nga isu ti kanunungam. Anya? Uray sana na saya ti aramidin na kanunungam lata. Salit kay di. Bakit? Saan mo takasta? Anya, saan? Wan gayam. Awan trabaho inton bigan. Isu asi kapay lang ti mangitulod kan mangsukon iti anak ta di pagadalan. Ha? Tainak man mo't makitangdan. Bakit? Pudno ti bagbagak. Nakasarita ko ni bakla. Kastamutin ni Uncle Pedro. Inak mo't makitangdan tap na awan masasaw ti salit nga inam. Ay na! Makapangariyat mo't kat! Nay. Apay nga si kamot ang tinangso kon kadagiti ubeng. Apay ti asawam. Napan nakitang dan, Nanang. Anya? Wala nang. Napan nakitang dan na nagpuros iti kamati si Jan Uncle Pedro. Apaw! Talagaan na paanan nakitang daan. Siguro, tapno adamot pagpariband na. Akas kadagiti kukumari na. Nanang? Amok, ti ugali ti asawam nulay. Adap apal na. Isu nga uray nagdagang ti panawan. Napanmot ko no, nakitang dan kun date. Ay, Nakitang dan nga. Oho! Tatlo lang ada pagpapintas na. Salbag! Emaw, saan ka talaga mawatan? Ha? Idi saan pa makitang tangdan ti manugang mo? At da maibagbagam kenkwana. Sa ita na pa rin nakitangdan. At dalta makungkulam. Katpudno mo saan aya? Hindi. Kundit lang nga makitangdan na tapno da pagpapintas na. Nakitak nga men, hindi na minsan anak kapariband ni Luisa kat. Sigurado nga umapal, tinagsadot ang manugang ko. Isuan na panmutan ka no, nakitangdan Hey, diyak muking ka nga bakit? Nagdagaan ti panawon ita, gam na anusan na, at talaga, tapno lang ada igatang na iti pagpapintas na, aniya lakit din. Ay no, po ayo!
Agong ungot ka manan bakit? Wanan ba ina talaga ti inam nuli? Anya, taapay manan ni nanang. Idi sa anak ang makitang tangdan, napanaynis istorya kadag iti kaaruba nagsadutak. Sa ita, anak panak nakitangdan, at dalat na masasauna. Anya nga tayo ti kayat na! Ay, bayam latta ka din ni nanang bakit? Aw-awatan ta ka dilat, santa bakitin. Makaw ahawatak matkat. Ngam nalabasan ti inam. Pasig mo na kay babay naktiraramidan na. Nguray saan mat apod no, dagiti mapan na chismis. Bayam ta ka saritak to. Ay saanan? Uray saan mo nakasarita? Suntumot lang awan pagbalbaliwan na. Anya, Agawit kami langan ni Jaili, alaak dagiti anak ta. Agdanda kayo nga gina. Kanunungam ti inam nga awan sarsadbi na. Salbag ti amin na salbag. Ay pangasim kumare. Sanlak nga angawon akasta. Ay sa anak nga gang angong kumari. Pudno ti bagbagak. Apag isong agbakasyon na nagiti ubing. Isong agawid kami langan ni Jaili. Ay, unay kat ngaminan ay aday akatugangam. Nagalas at talaga ti ugali na, pati rupa. Agasam man mat. Idi sa anak ang makitang tangdan, ada masasauna. Sa itari muwarak mat anak kitangdan, adalat ta! Ay, hindi ka pala dinurab tagnaka. Salbag ki di dayjay. Nauma ako na talaga, kumari. Diyak kumakait ti agawid ija iliming, no kastoy matlang nga kanayon. Ay na, saklatan ti umadayo. Makapasin na ay kamot, Berta. Makapa-stress tumot namin ti katugak. Isudalatan nga ginati agdan na tagkinkinawatan damat. Isulatan ati mga sikaso iti anak na. Anyan lakit di. Anya, ay nagawid ang ni Berta iya ilida. Kat, intugot na nagiti ubeng. Wana nang. No saan ko mga minakastater aramidan nyo kenkwana? Saan na kumaan na panunot ti kasjay? Anya, Nuan niya launay ngamin ti mapanyo itis-chismis iti karoba. kwa. Anya nga ita. Napunwan lang arot ti pakat ko. Nagawid lang arudan. Ay po, dahit ako matibaliwan yung aramid nanang. Bakit kayon? Ngum kastabay laang ti pakumikuman nyo. Ti agchismis iti tao. Ti dakas na. Ti manugang yu pa mismo. Kwa. Anya, pakaragsakan nyo kada pimanaw dagiti agiinak. Saan ba't akasta, anak ko? Anya nga ro dita. Mala, di ka madanagan. Agsublidan to ka din ulay. Dalag mon, aya. Dita, pimanawan ti manugang mo kinapukon, kapitaramid mo pakpakitan. Si kakit di mat. He, no saan kumagapoy taramid mo? Saan kumamapasamak na ita? Day tangiwat munto mga ti problema, nalaki din. Agsublidan to ka day, imposible mo ano, jay dalatan, kuna na lang mo day, Ay, kit numapasamak na itang agsublidan tao. Pang-aasim ko matasardeng ngame, ti panagchismis mo iti manugang mo. Katuanan, anyangay nga raw. Nagsingpit ti manugang mo. Mapan mo ibagbagay ti tattawa nagsadot. Hindi nga ita, saan lang aro na nakaano sa'in? Ala, Ustawn, agsublidan taw kunak mananay. Bakbakitan ka kaslasan na makamaamiris. Ay na, makabanog laki din ay ti aglaba iti kawas maunulay. Ha? Sa anak pa'y anak kaluto iti pangaldawam ata, naglabaak mga raw. Anya ita. Mariknayo ang makabanog tar aramidin ni Berta idadapay lang ditoy. Ha, Nanang, no saan ko mangamin agapu itaramid yo? Saan ko maamapasamak ti kastoy? mala, hustaw na nakaw. Pasensya kay kuman. Amok mo't abidot ko ti amin. Kasaritam ti asawa, tagsubli na dito yan.
Taiso ti mga sikasukon ka, ay jak magayam ka ba ilan? Anya? Ibagam kan kwa na saanan ang maulit pa iti inararamid ko ide. Promise! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.